Good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod. Kani pagayam tayo pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Kuwait, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasoy man ti kunani pagayam pilar. Dear manang biyanang, puli may tinapupudaw, natataer kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan ang napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, anda kadwa kasi mangpoy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Sino nga ito yung kaduam, anak ko? Dobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, nandiyan kay kadi. Ay, jak ang buti sawag. Maurawag itikas na nga aramidang brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumratan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kaya't naka, style na lang da dyan. Manot tawan mo matin nga, Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko namang tagasawa kayong tumadlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kanay nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan na kayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala nga manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumatin dito. Anya, madagit yung kaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang ngisit ti gugot, di am-amog. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, saan? Bay, amon siya inayaw. Hindi na butla kaya tiyag patulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at dayjay Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kasta nga ibagbagamaon. Kaapay mo't ngay. Kagurgurak dayjay babae. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot dayjay abrain? Di ka man agoy-uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ka. Ay, basta, manjak dayjay babae para kini Brent. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo dayjay ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Ay, oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamangan no lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo dayjay babae, Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay, ayat at kinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa, tadamdamo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na? Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumampat iba sa ritilangan ti ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, Brent. Anya, ba't dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakat nakapili mat ni tinasaysaya at gamday jay. Kasla nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mati pinili na. Nga rod nalitlitam pa ingam dilikot ti kaldiro may. Hay, problema nga rod no kasano ang pagsinaag ida ka bagays. Diritsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababae agbalin amanugang. Ay, masuruna nga raw. Tanagsaya at din ti panakilangan nakin kuana. Kunak nga rod adi na kumakasasao.
Tapno makarik na day di a babae. Nagwapo ni Brent aka anakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbagam to man di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuro na. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Ah, asino akaanakan na? Jay ngay anak ni ipagsusima ije kabagi bang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayaw, tamangan tayaw. Nay, nakagao ka mo't gaya, may. Magantay ka ruday, tanay. Adapay, papanak. Aday tati plataw, ataw. Nay, kurang mat tin-display a plataw. Upat tayo, ngam tal-talo mat tinakaparada a plataw. Kitalo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang ka no mangagla ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi a babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayin tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, orekas dyan timang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan-ayat ta. Mamamain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, maturog tan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Diritsaan da ka, Gina, ah? Tadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaang no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo humalaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bale. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di ka anakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamat may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka ka di. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo iji ka anakam kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daimpakan dahi a babae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, taawagak di anak ko.
Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na, tapno agawi dyan. Anya? Hello, nanang. Maping agsangsangit kayo imawag. Ay na anak ko, agawit ka, tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-tay di ospital ti amam, anak ko. sige, agbiyahe ka dagos nanang. Sige, agawit ka, tayong kakitaan ti Amang Brent. Talaga kadyasan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Alda ka magayam dito balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Brent. Adda iti silid na, nakaturo. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak itayan ni tatang. Ay na, kinanataman pa'y pilar. Anya ka magtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglumang ta. Napanduga ka. Tilararami na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyodam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadul ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikasta nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko matipakabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan Mart, panaguyaw kan panagdilaw tikasta. Sana nasaya at nga aramid tikasta. Ket, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay, sure hit Ayan! Sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tani, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan nyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasuliso ka lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak tada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon nyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko ma, Gina. Nasuliso ka lang. Napilitan na. Ala, di ka madanagan tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugam. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayon na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. namanlo ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiya Gina na. Kastalat ka na kanayon? Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuan ko na. Kabagay,
Ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Aon mo't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan may? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumadgayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausim gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di enritritom kini Brent. Apay, ambo kaya alalakero. Kas lalasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila enritritom nga minigay ka anakam. Di ka mambat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau! Basol mau! Naimbag na oras yun, Nana. Ha! Gina! Sika magayam! Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na! Kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw! Maalala, sumur kayo! Taayabak ti anak ko! Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo ang mangriribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnosan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wana na. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man ti naggwapo nga apo ko. Wana na. Ket pasensya kayon Nojak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana. Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mata ni Gina iti foreigner. Kat adada ni Ja abroad iti apukok. Alakastan, ti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napudno na gantintay patangatangay drama itanggam. Makablawa mampay da Su Galano, kan amin Agalano family dita Tabuk City. Jonaline Salazar dita Singapore, kan da Jan Damrus, kan dagiti anak na, da Jan si kan Randam Lanusa. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Biyanang,
May papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na ti kayat na tuladan na. Nga oraysan na mga akabalan nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani? Sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iki barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga rod ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ki barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tila ako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ako naan akumpitensyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lili. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na fresh akas kanya. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Ay wan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto ngamin ti timpla na kay. Ala, mabiit lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaan lang Ikabil talat tay di freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nanang? Di yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuy ay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da di nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akong nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Ang kalutet, makaramid kayo kadi pa itimunay kan tasty bread. Anda ngamin nagorder ka, dita kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggad. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, uncle. Mabalin kumat nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, uncle. Na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan niyo, uncle. Adon ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo matanti man lang daniti tao. Apay amang halak pa'y lang mat iti sabali ngay. Kat no anda kayo mat akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sabagay. Hanggang mure mga ala kailangan matiti para masayo, uncle. Dahi ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumigsabas ito'y bakery. Mangala akto niti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang? Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar.
Agsasalupang timang mangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandesal iti ayan da tatautay na nang. Napanak na ron gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Una road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten, saanan atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jaklam mo na nang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatadtadan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtadtad tilingot mo. Ay saan? Olay kamatan, Lilay. Si kaman ti mayabay diti dakkel nga uban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalaktan dita, ta saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglawn. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Otep. Jak gumatangan na, tamakabsog mo ti frites mo. Itong maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pa kakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ay at ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidon nyo. Narigat taglako iti tinapay. Narigat tagmasa kan agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldiraw. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tistinga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan mo adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang nangagpaisaw. Makabanog lang arutang palpakpay ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mon, mare den. Tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lily. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko tidisinyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy jabro dagiti lako da. No kaya mo kuyugan ka mapan. Inga mamang kita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adam la napilaym. Ado tinapipintas ngam kasanungay no natay gaya mandagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na,
Baka paalyaw a kitaon. Kasano nga'y numayra nang agsarmingak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na yun, nagado bestida. Ano ti pagpiliam? sagmamano ka no dagitaya. Sagpa 500. Unay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Tsaka mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Oh, no di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwaganak ko. Iso na lang tadakil sa tipuunan. Nakakita niyo man ni tiwagwagan ayanan ang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan anang. Ay, ad ako mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasangot ti baker eh. Yung di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-test. Kit-kita aklang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mapanaw ka nakatakdar. Saanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin. Nakita ka mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pa'y katammo no anya dagitin na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanod-kod pa'y no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya, sapay ijay kumatiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay, tasurwak ton tagaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na ito ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammoyo ay ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipatas na nang. Tanay, narigatan. Madlawas na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda di tilamisaan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Adamot na iti vocational school mang offer iti libre karag iti mayat ang makasursuro nga agbake.
Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damat ti social media pagpasuruan. Wan ngam sa balilat tano da formal training yo. Iti saan nga agbayag. At dan tumatan ti bakery, Marhayden. Na nakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakalan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong karuba! Dahil tantay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumat ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo iti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanon nga ay no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumat ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuteng akong. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit diya. Taurikas di tinararamid yung kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo lata. Nang runa ni Tata Utep kan manang Maricel. Tay sudakat nga rin kasi dagditi balay. Giovanna anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saan anak ko. Agmula aklaangan itinateng. Tasig sigurado pa eh. No, hindi pala kumaanag mula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tayman paboritok amunay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo matana. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak namin ng arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamatan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mon panunutan na jay, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok ka. Wan nga rod ngam manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yo. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Na nabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot nakat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya kan pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipod din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mulay tagdudumaan na ta. Alakastan, tugayem mo, Joban. Ala kagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong Kalmaysa. Hello kagayam na imbag ka naragsak ng oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napod na nagantintay idramang ipatangatang itanga makablaawa mampay, Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw, Ken ni Vilma Saban.
Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbalina chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron ti agbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Hanggang di nakmat mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusanday tinateng ijay. Madlaw binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at nanumiyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle, mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. At damat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. At da ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga ro nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-pori na remote dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amo ti isong-song batkaw. Ano ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo. Sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurum kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat nakanumot ni makasawa. Narigat mo't ngagpayso naglaklakaylatan ngagmaymay sa. Sayang arag tinalawa abangkag na awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan. Anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni Uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Nanang. Kayat ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyaran tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay ka na ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok taangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada.
Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anasken amayat ti purmak. Ay sus, ang mga numapabot ngan ti balasang iti kasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa iti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanuling. Ita, mausal ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Yung iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y kayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Oray nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Bertaw, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita bagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kayat kibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nakto da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso ka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanay. Alahuan nga maudi na ito yun Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tayo kasinarak mau. Sapsapulik nga ro, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumag ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kadi tayo babae ang nakatakder ija banda. Di namat kaing ingas tayo aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Huwag nga agpaisaw. Nagandayaw ti langan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas ti ladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle? Huwag samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaron ro kayong taon. Martin, oray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Katpuraw ti bado da adwa. Ay, asigid nungay kadagita ti saraken ko majay ka anakak.
Asit gakman ida tagdamaga. Excuse me, sino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti babae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wan, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampin manaw mat kan. Nakitak itayon. Ngampin manaw mat. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na tanailisi ka adagos iti kasya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayaw. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayaw, mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No, okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw, mga adeng. Mayat sakit di tayo pinanawak at chatmate ko nga impasa ka da kayo, angkal. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpat. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, kituan latan Iso na laeng. Sa nakasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no, ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, angkal? Wen ano adda pan nakaikarikan ko No ngay kidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkal, jakpagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkel. Ipabusoy kon ka na kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, angkel. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain, kanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanain. Kaduan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan dayjay kaanakan. No aklunan nak dayjay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak meloday. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara meloday. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao. Ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwa. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang?
Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagusto ang kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanya. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak. Ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuting da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam. Awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay na ko mga rod. Tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kan tumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang harod nga aladan nyo na, Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyang. Di mat iso dahi jay tayo chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na anakay. Ay, saan alay ta tinobiyak, Martin? Ha? Asino nga rod? Ni, adda kayo maggayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, iso dahi jay tinobiyayo? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't kayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita tayo iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asuri at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok agad diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na matgayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, ko kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, Nanang. danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangos. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, Nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mitanak ko. Mayat ka di ha sexy. Ori tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak, Nanang. Ag inanata pa'y Martin,
nabanog ako nga magmag na. Saan ta pala anak kaad-ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay. Lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti 5. Kahit si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na, kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya, kantay ornong ko akwarta pagkasar mi kuma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na boss. Ha? Apay ngay. Nakandumot, sakit na. Anemic pa. Isa ka na kayo na maulaw. Isumot laan ako tong Uncle. Ala gasto sa paagasa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na lang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonya karagit iti dakter na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagalon tinabusbus ka. wen angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dahil lamang iggamiti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inara mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasim at aginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngamkas jay matan tinapasamak. Manipo di din awanan limpyo ang nasarakak. Tano da manobyak sinaandakmat, adya kamunan niya ti makagapo. Iso adyak matan nagaram. Aging gaitaan na lakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you, Manan! God bless kada tayo amin. Hello, gagayam, matutudong aldaw na imbag nga orasyo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabsat maring saan napudno na gantintay patangatangay drama kanibasa itagundaway. Nga makablawa mampay da LC Tomas dita Tarlac from Regine Concepcion, Emerose Villanueva dita Pinaripad Sur Aglipay Quirino, kan Faye da Kanay dita Riyadh from Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Maring. Dirma ng biyanang, nakababain da ito ngay nakpay drama kan kangam sana balik ko nak, tasan matapud no tinagan nga inusar ko. Naimutak, ngam nalaingak ngagdawat. Day taman nga rod ti pagtarayan, tu istoryak.
Rugyak ti agsalaysay. Nanang, kurang pa'y matibus-busag a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama, lepas latay ar-aramida kay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring, bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy, umasidag kayo mat kanyakon. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pa utang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan lata mukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ko, isa pasinsyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakan na. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-fly takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, kasi dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun nanang. Tiamon siguro ni auntie, sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting agpautang, taamangan no saan tayo ang makabayad kan kuana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jak pa rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastrak kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamutag negosyo ng mamamat kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag-negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsin. No kasta, makabroadan dyan anak mau ka ba guys? Wen manang Maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atidog a biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi, ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yan. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti panagdadaing ko. Kagkasanungay, hagananad kay ti biyahim Gracia, kanakan.
Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daw matdagi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Wuna, taidi na amuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmutan. Katila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman ambo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagadudya intid na adaing nanang. Adapay prutas kanat natang. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang, tanadagsun? Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga, tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda, anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamat agaply ng awang magkwarta. Ay, kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak matkit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Tauray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang, Roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rodbusbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibaga amtasanan nga gabrowd. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam, namidwan napeke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwarta dang syak. Tano syak, adang amin yor urnungak. Isu apasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atong nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katagswildo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Wen anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gur-uray diti waiting shed. Na kayo magayam, Ruday, Donita. Agam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamodak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Iturod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan tay so ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na may abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amaw. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amwanti. Oh, imposible mat adida imbagati sweldo yo ijay. May mayat matlaang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tanti. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Agad, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na, narakupon ka man dunita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, Wan.
Di kagdanag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rudaan ti. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ami jidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin api manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasimming pa na ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kankwana. Wan ngarod ala, bay amlatan na niya ti makitam kenkwana anak kau. Ay, kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamuti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga rudturnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kambangan e balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mga restauranten Alan mapantay di sintro, tayo di tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga road. Ay mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masidain to nagsapan. Dumagas taman ije palengke Ruday, taintag palengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengke ti kasto nga oras. Uyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manong. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray ag-text nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat ta garet. Nagpakuyog pa'y kit di aragpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagid na ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit ta nakabrod dan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na matlandakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan ba't kit day, maibagaklaang manong? Hello, Nana.
Ada ipauit ko a package dita Pilipinas. Kastaya anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kong ti karga di package nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damat para kan kwa na nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Ada itad ko kan kwa na. Ngam siyempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman ak ngarud, anak ko. Sige ngarud nanang, tadapi aramida kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapa ka ng malatew. When man ta umayak makikape, kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat may kape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay wain anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak betam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, uray klangan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kanakanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan kin ka ti alaam. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag nana. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kao, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay, dito yan. Ibati yun dito yan, ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wow, siyak ti inao na kabsa na. Sige nga na, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga rod, tada ipapirma kada kayo nana. Ada kayo tinang receive ti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simang part. Damagag kumay di nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maited mo kanya, kaw. No ikan na acting kyaw. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayak nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayang dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan ba't nakita akas na iti package, anak ko? Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay, tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala,
Apay ngay. Saan nga minasaktiin mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, hindi napan ko inala iti balay da antim anak kao. Di mat imbagakkan ka, asigo dan analukatan na si Mang pati package mo, Rode. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jay dalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakapsamaw, pabasulan na. ha? Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Hasta una ti pungtot na kanyak, kat nagdamagaklaang matanak kao. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mutun. Pasensya ka na nakkaw. Awanak mo't nga may nindisimbang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo tatang. Day, imadumot ti tarakon mo aburias, manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraka nakitibaboy. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti tarakon mo. Ngam imadumutan. Agad talaga kasta Kayat ko tagpabaknag. Iso gimatangak iti adu at araknag. Ay nawanan. Hapel na pasabag Nene. tinastoy. Apayan manang marain. Anyak sang sangitam di takulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo't na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Ha? Allah, naudatal na mo't aminan. Apayan. Ay, nagsakit ang road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugyak launa yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apay nga imarakop ka. Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Ha? Agpudnaw? Ano ti pudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isutinggatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawama lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana ka bagays. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit kulatan tikas jay nga ugali. Ngam bayat ti panagbakit ko Ma'am Amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak, tunggal makitak ida, gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngam kit di pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tugayim mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot po ni Papa Imutlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.